ubu bihugu bifite nuclear weapons batangiye kubikoresha byafata iminota 35 abantu 80% batuye ku isi bagashira. You are right. Uburyo noneho banabyerekeje muri Afurika isi yarangira, kandi ikibazo cy'ahantu hagati y'iminota 7 n'iminota 30 80% by'abaturage batuye ku isi 7 billion. Kuko it is now 80, it is like 7 billion. 7 billion 80% urumva abo bantu In a matter of minutes. Mu minota. Hagati y'iminota 7 n'iminota 30. Now icyo kintu urumva icyo kivuze n'abasigara baba bafitiye Radiation. oya It's a myth, mythology. iyo theory ya myth iri propagated by defense department ya America na CIA to downplay that kugira ngo bakomeze babigire ibanga, ariko abantu benshi bakoreraga CIA, bakoreraga DOD, bakoreraga n'ahantu henshi, ibi ni ibintu bizwi, yewe n'abapilote b'indege za gisivili barabibona. Kandi n'ikindi kintu gitangaje kiri is unidentified flying objects ziri remotely controlled, abantu barimo kuzikontrola ntabwo ari ibintu bifurayinga bigaragara ko hari umuntu bitwaye, umuntu hari harabikontrolingira ku yindi si biturushije tekinoloji. Ikindi frequency bikoresha twebwe ntabwo turayigeraho. This is a threat to humanity. Kuko Donald Trump yaravuze ati if I'm elected iyi ntambara izarangira mu munsi umwe. Ntabwo yashobora kuyagarika, iramurenze cyane, irenze politike iri mu gihugu kimwe. Kandi politike ya Amerika ku bwa Trump twabonye ko ari America first, ntabwo akunze kwivanga cyane mu byo hanze. Ibyo ni ukubeshya. Amerika igabanyije interest muri ibi ntambara yagana ni ukubeshya. Politike ya Amerika y'ububanyi n'amahanga abaperezida yego bayigiraho muri constitution yabo bivuga yuko perezida ari we uyifite. Perezida ubundi aba afite ubudahangarwa mu bintu bibiri, igisirikare na politike y'ububanyi n'amahanga. Nayo mpamvu yemerewe no kuba yagaba igitero atabajije Congress. Or uko buri muntu wese arabizi, ntekereza yuko n'umuntu utarya gatatu ku munsi abireba yuko politike mpuzamahanga ya Amerika nijya ihinduka nk'utuntu duto two kubeshya, ariko abo bakoroneza baracyabakoroneza. Ko mu gihe cya Trump hari ibintu bigabanuka. Niki cyagabanuka? None se igeze aterande? None se basenge gute? None se intambara yo mu ntuza ninde wayikomeje cyane? Inde? Intambara yo muri Syria. None se bica al-Baghdad ninde wamwishe? Yaranabye ni Trump. Mbwira ahantu Trump se yasanze intambara yo muri Iraq na Afghanistan yashoboye gukuraho ingabo, niyo yashyizemo amafaranga se yarayihagaritse se? Oya. Iyo ni propaganda ntibakakohereze, ntibagafindinge propaganda bahereza abaturage babo. Actually yaje kusanga yuko umuturage wa Mississippi uko atekereza n'umuturage w'Inyabihu uko atekereza ni bamwe. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio na Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano turi kumwe na Bob Mugabe, no mu sesenguzi wacu kuri One Nation Radio. Mugabe umeze neza? Meze neza, ariko urumva inyuma yacu barimo barubaka etaje maze bitarangira abantu bakavuga ngo dukorera mu gakije, ariko turi kuri Ezra Boutique Hotel. Meze neza, ibintu byose biri ku murongo, n'ibitari ku murongo ndabisunika biwujyeho.
abari hanze rega bakwiriye kumva ko this is Kigali abarubaka everyday iyi niba ari kubaka Kigali ni chance ni nk'umujyi wa DC Addis Ababa hari na hano kuri Groupe d'Ivoire bari kubaka Inzovu Mall turi hano naho bari muri make turi hagati y'ahantu bari kubaka iyi hoteli turiho yegeranye na convention center uruhande rwa convention center bariho barubaka mall nini ifashe area yahozeho minisitiri n'ubushinjacyaha ibyo byose bikiri aho there is some projects going on in Kigali kandi the real estate business is booming in Kigali a real boom abantu barubaka ubutitsi n'ubutaka bumaze kugira agaciro gusa hariho bamwe bawufite babwimfuretinga bakabushyira igiciro cyinshi ahantu turi rero naho bariho baragira n'iyi hoteli twicayeho ngo mu kwa mbere bazaba bayihindura cyane uburyo uzayiyoberwa n'aha ngaha twicaye barashaka kuhazamura iyindi nyubako abantu iyo bahari bafite ubuzima bafite n'icyizere bakomeza batekereza innovations n'ibyo ngibyo turahari cyane. Urakoze cyane Mugabe, reka tuganire. Hari intambara imaze iminsi 1000 iba ku isi ariko iba cyane muri biriya bice byo mu Burayi by'uburasirazuba ihuza Uburusiya na Ukraine. Mu kwa kabiri nibwo Perezida Vladimirovich Putin w'Uburusiya yagiye kuri televiziyo avuga ko agiye gutangiza ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare muri Ukraine. Intego ye ngo ni to denazify cyangwa gukura abanazi muri Ukraine, ariko iyo ntambara imaze umwaka. Ni byinshi bihari muri iyi ntambara. Hari ama development ahari muri iyi minsi ya vuba, hari amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu akubajije wenda nko mu magambo make iyi minsi 1000 y'iyi ntambara wayisobanura ute? Ni intambara idafite icyerekezo, ni intambara idafite impamvu, ariko ntabwo ifite impamvu mu buryo bwa politiki mpuzamahanga, mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga. Ni intambara inyuranije n'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ku busugire. Urumva isi imaze imyaka igera kuri 500 hubahirizwa ihame ry'aho buri gihugu kigarukira, kandi aho igihugu cyinjira ngo kigifate ikindi ku mbaraga. Ibyo rero tubibonanye Putin mu mategeko mpuzamahanga. Ibyo bigira gushyira amategeko mpuzamahanga n'indangagaciro mpuzamahanga binyuranije mu rwego rwa politiki mpuzamahanga. Naha iri moro nta kintu igamije, ariko mu rwego rwa politiki y'indani mu gihugu iragarurira popularite kuko mu gihugu cye yari amaze igihe kuko atize ku butegetsi n'ikinamico ryakora mu gihugu bigeze aho ngaho abantu ntibakumva. Rero iyo uteje intambara hanze abantu ukabereka ko uri bwo kwagura Uburusiya, uri bwo kugarura icyubahiro cy'Uburusiya, abantu batangira kukumva bushyashya. Nubwo ku rwego mpuzamahanga nta kintu bivuze, gusa ni intambara iri dangerous, ishobora gukururamo, ishobora kutubyarira kabutindi, and everybody should be worried. Cyane cyane ko abanyaburayi n'abanyamerika bumva isi, narabikubwiye yuko bumva isi bashingiye ku Burayi na Amerika. Niyo bise intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, Africa was not concerned. Byari irimo gusa some of ibyo bihugu by'i Burayi, ariko ikabamo igihugu kimwe cyari gikomeye cyo muri
n'ibihugu nka bibiri byo muri aziya. Intambara y'isi ya mbere ni isi ya mbere, nta nubwo kenshi cyane yashenye uburayi, iviramo kubakwa UN icyo gihe yitwaga League of Nations, kuko yari ije ishaka guhagarika intambara n'izo ngizo. Intambara y'isi ya kabiri yadutse iza ituma UN League of Nations isenyuka, hubakwa United Nations. Muri structure za League of Nations byarahindutse cyane UN ivutse, mu rwego rwo guhagarika intambara kugira ngo zibeho. Iyi ni another challenge. Urumva nk'uko League of Nations yahuye n'ikibazo cy'intambara y'isi ya kabiri, the rise of Adolf Hitler n'abanazi. UN, umuryango w'abibumbye, mu by'ukuri ubu ikibazo ifite ntabwo ari Gaza, ariko Gaza nayo iriho irahishura moral decay, uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga. Cyane cyane ikagaragaza ubwambure bw'ubusa bw'abantu bagize security council. Ariko ikibazo iri kwerekana ubwo bwambure ite Gaza? Urabona yo haba intambara nka ziriya, intambara nk'iriya ya Israel nk'igihugu iri bwo kurwana na Hamas, ariko urumva Hamas ntabwo ari igisirikare gifite ibigo bya gisirikare ngo uvuge ngo ndarasa kuri ibi bigo. Niyo mugiye kurwana ntabwo baza kuri front line, kuko bakuramo uniform bakambara giturage, banarwana bambaye civil. Biragoye cyane kubarwanya uburyo bitagira human casualty. Ariko urumva hapfa abana benshi n'abagore benshi, kandi itangazamakuru niyo ntambara iri televised cyane. Ibyo ngibyo rero bakagira intege nke zo kubwira Israel, kandi Israel nayo ikavuga iti no, aba bantu bagabye igitero iwanjye, ibi bintu bica abagore n'abana, batwara abantu bari muri konseri, abandi babafata ku ngufu, abandi batangira kubakurubana mu mujyi wa Gaza, abaturage bacaringa. Icyo rero bituma Israel bigoye cyane kuyibwira uti hagarara, kuko urumva bamwe bagabye igitero iwawe, nawe icyo gitero ugomba kugisubiza, kandi nugisubiza uragisubiza mu bantu badafite igisirikare kitandukanye n'abaturage, bari embedded, abandi bitwikira abaturage. Uburyo n'ibikorwa byabo bya gisirikare na trenches hamwe n'imihanda inyura ikuzimu, amafaranga yose bakira kugira ngo ufashe Gaza bo bakayakoresha mu bikorwa bya gisirikare. So hari ikimeze nka double standard. Yego cyane, kuko there is all the time a civilian is dead. Byatugora cyane kumenya yuko uriya civilian yari umuhamasi cyangwa atari umuhamasi. No bishema abana n'abagore, uhita ubona yuko intambara yo muri Israel iri moro, nta ndangagaciro ifite, itakaje ubumuntu. Ariko mu rwego rwo rwa morality niyo igaragaza UN, cyane cyane Security Council. Ako muri intambara ikomereye UN ni intambara yo muri Ukraine. Uburyo nimba atareba neza ishobora no gusenya UN. How? Gute? Kuko urumva chata ya UN yemera ikintu cyitwa national sovereignty, ubusugire bw'igihugu, and territorial integrity. Ni ubusugire n'imbibi z'igihugu. Nta gihugu cyemerewe kuvogera ikindi, byibuze cyane cyane ugamije kukigarurira. Ibyo byari byo mu gihe cy'abantu, ariko ubu ngubu turabibona in 2024. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko abanyaburayi barashaka kurwana kuri iyo ndangagaciro. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, kandi Putin is not backing down.
Putin ntabwo ari bwo kubihagarika. ntabwo ari kubihagarika kuko none se ubundi utekereza ko impamvu ya Putin yo gutera Ukraine ni ugushaka kwerekana iki? Bavuga ko ari ukugira ngo abuze, yabivugaga yuko ari ukugira ngo abuze Ukraine kujya muri OTAN. Yego. No guhagarika expansion ya NATO eastward igana mu burasirazuba igenda isatira ibihugu byo muri byegereye Burusiya. Niko avuga. Ariko biriya mu gusoza iriya ntambara ahubwo yatumye ibindi bihugu byegeranye n'Uburusiya byihuta cyane kwinjira muri OTAN kuko byahise bigira ubwoba bijya mu muryango wa OTAN. Yego. Kuva intambara y'Uburusiya barwana na Ukraine niyo yijije abanyamuryango benshi ba OTAN kurenza intambara y'isi ya kabiri. Yego. Ubwo biragoye cyane kuvuga ngo ugiye guhagarika expansion ya NATO ariko ahubwo uri bwo kwibombora izingira. Ibihugu byinshi biri koputinga guhunga Putin kuruta kumusanga. Hari ibihugu byari byarifashe bidashaka kujya muri OTAN, bidashaka no kujya ku ruhande rw'Uburusiya, biri neutral. Mu intambara y'Ukraine itangiye ibi bihugu bitakase neutrality, bigira ubwoba, biravuga biti ahubwo reka duhungire ku munyambaraga. muri political strategy buriya umunyembaraga yarwanye n'umunyantege nkeya biroroshye cyane ko abantu bahungira ku munyambaraga. Ndaguha urugero, ujya ubona bano bantu bavuga ko bashaka gutera u Rwanda bagakuraho iyi leta, buriya batuma ahubwo abantu bose birukankira ku munyembaraga. So it is disadvantageous to them. Bikomeza kuko baravuga bati bano bantu barwanya uyu ngo ari more likely gutsinda, so reka mungire ko ushobora gutsinda. Ako Putin is winning. Biriya kuwininga se ubundi erega intambara si ukubutsinda ibitero, ni ugutsinda intambara. Intambara ni kozi yaguhagurukije. Nose uratekereza yuko kozi yageraho? Ntabwo ashobora. Kozi ni iyihe? Ibyo yarayivugiye ngo guhagarika expansion ya NATO no kubuza ngo no gukuraho ubutegetsi bw'abanazi, abo yita abanazi, ni ukuvuga gukuraho ubutegetsi bwa Ukraine. Uratekereza ko Putin azashobora kurwana na Ukraine agakuraho ubutegetsi? I don't see it that way. Ntabwo iyo ntambara wayitsinda. Erega abantu benshi ni nacyo kibazo bavuga ngo Putin ari haratsinda, ashobora gufata ahantu hanini. Yewe na Ukraine agasa n'uwicamo kabiri, ariko ntabwo uba watsinze ibitero kuko ntabwo watsinze intambara. Intambara ni ukugera kuri kozi yatumye uhaguruka. Keretse niba atavugisha ukuri, the fact is ashaka guca ibice bya Ukraine akabyomeka ku Burusiya, kuko nibyo yatangiranye mbere y'uko iyi ntambara itangira, nibyo yatangiranye nabyo afata Crimea. The same argument yakoresheje afata Donetsk na Luhansk, the same argument akoresha muri Kharkiv. So ibyo bintu byose it doesn't make sense. Ariko abantu batangiye kubibona n'abanya-Ukraine yuko it's annexation. Uretse ubundi uzanexiga igihugu bishoboke? Yego. Muri 2024? Ntabwo bishoboka. So uzatsinda intambara se? Oya. Ushobora gutsinda ibitero? Oui. Gukuraho ubutegetsi bw'i Kiev wabukuraho? Kugeza ubu ngubu biragoye cyane umuntu uwo ari we wese wambwira ko Putin yakuraho ubutegetsi bw'i Kiev. Kuko hari abandi bantu bemera national sovereignty and territorial integrity. Yego. Sizi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Ni nk'ubusugire bw'igihugu ndetse no integrity territorial, no kugira
kugira ubwigenge ku mbibi zawe. Yego. Ibyo rero ntabwo wabikemuza intambara imeze kuri akenshi n'ibihugu byagiye bibishobora bagiye bakoresha soft power than hard power. Unarebye na otani, alliance ya otani kugira ngo yaguke ntabwo yigeze yaguka kubera ko otani yagiye kubatera ngo bayoboke. Oya, iti through kwaje. Ni byiza kwifatanya natwe, ni iby'agaciro, ukizana batagukoresheje imbaraga. Ariko se ko twabonye inshuro nyinshi abantu bo muri otani bavogera sovereignty y'ibindi bihugu ndetse na integrity ya territorial integrity y'ibindi bihugu, abanalist bamwe I don't know ibyo bavugaga icyo gihe batera, ariko abanalist bamwe bakabishyigikira ntibabivuge nk'aho ari ikintu kibi. Putin yabikora bakabishyira mu buryo bwerekanye ko is a demon. Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo kiri fair. Urumva ngewe mayi ikibazo kiri fair ndishimye. Urumva reka dusubire inyuma ho gatoya. Leta zunze ubumwe za Amerika zagabye igitero kuri Iraq. Bavugaga ko bagiye kuzanayo freedom and no gukuraho dictator Saddam Hussein. Ariko ntabwo bagiye kwigarurira igihugu. Baragiye baratera bakuraho Saddam, hajyaho ubutegetsi. Bwana musesenguzi, kwigarurira igihugu usobanura n'ukuye kucyomeka ku butaka bwawe. Ariko yaba one meaning ashobora no kubaho indi yo gushyiraho noneho ubutegetsi mukorana cyangwa bukumva usahura uko ushaka, nabwo abakigaruriye ntabwo byabakoreye. Uzi ko Amerika ku munsi mu ntambara ya Iraq yakoreshaga $1 billion ku munsi, my friend, ku munsi. Iriya ntambara yarabahenze naho bakwiba Iraq ntabwo bahenze. Kandi ubu hariho byayo byose naho washyiraho ubutegetsi bukumva gute ntabwo bwakwemera gupfa gusahura gutya. Cyokora bakorana nawe ubucuruzi. Icya kabiri, wibuke yuko Saddam yari amaze igihe yigaruriye agerageza kwigarurira igihugu cyari munsi, urakibuka, Kuwait. Niyo intambara ya mbere ya Gulf. Indege zajyaga zihaguruka muri Djibouti zikajya kurasa muri Iraq, izindi zigahaguruka ahantu hanini heza. Icyo nshaka kuvuga ni iki, iyo strategy nayo yagaragaye ko yanze gushoboka mu gihe USA na alliance ya USA y'Uburayi yari iri bwo kwatakinga Afghanistan. Baragerageje, abaturage babo bararesista ku kintu cyitwa Taliban. Bararesista, Amerika ishaka no gushyiraho bwa butegetsi biranga kugeza Taliban bigaruriye ubutegetsi. Iyo ntambara nayo ntishoboka kuko ni intambara y'ubujura. Urumva bo Amerika bari intambara z'ubujura, okay? Ikonomi zabo ntabwo zabaho batarwanya, batibye. Nutemera ko biba Kongo bakoresheje ubushukanyi no gusubiranamo, batakinga igihugu cyawe. Ariko icyo nacyo cyari a threat, yari irimo rede kuba discussed in the UN. Ariko noneho hadutse umuntu ushaka gufata igihugu akakiyomekaho, and that's a serious problem. Iyo problem igomba gusenya UN n'ikitora. Kuko of course ubu ngubu Amerika imaze n'ibihugu by'Uburayi byagiye bihereza ibirwanisho Ukraine, bimwe bakabibuza yuko Ukraine bikoresha mu kugaba ibitero mu Burusiya. Kuko Uburusiya bwavugaga ko buzabifata nk'aho ibyo bihugu nabyo barimo kurwana nabyo. So bakanga kwivanga muri izo ntambara, ariko bakaresistinga, bagashyigikira Ukraine kwirwanaho, ariko badashaka kugaragara mu ntambara open. Nubwo harimo bamwe ba volunteers baturukaga mu bihugu bitandukanye bakajya gufasha Ukraine, nk'uko nanjye nayigerera imbabazi. Of course
urabona uri umusore w'ibigango abantu basaza urimo kurwana nanjye barimo like urengera jyewe kuko ndi umunyantege nke kurenza umusore w'ibigango nawe ariko bobo ari umunyantege nke urumva usibye ko n'urwego ngezemo tunaretse n'imyaka ntabwo nyiri kuri operation level kuri strategic level abantu bari kuri operation level ni abantu bashyira mu bikorwa amabwiriza bahawe abantu bakora bagakorera umushahara tegereza ko ukwezi gupfa ngo bahembwe ariko abantu buriya nka HR abantu bayoboye administration abantu bayoboye televiziyo ukorera nibo bari kuri strategic level so kuba ari kuri strategic level ntabwo bikinyemerera kuba umunyankubito urushingo musubize wamusuwinga ushobora kumurega cyangwa ugatanga amafaranga ku zindi soresore zikagenda zikamuhanira iyo ngiyo ngahereza amafaranga abantu bari kuri level ye bakaniringa nawe kuri level ye cyangwa agabwira polisi ntabwo wankubita urushingo gusubiza ngiye kugusubiza ibibazo abantu basanze Mugabe nderana amakofi urumva iyo ugiye iyo urwanye n'umuntu nk'uwo nguwo mwese wafata nk'abasazi babura uwo bakiza akumanura kuri standard akumanura kuri standard noneho ukisanga nawe ugeze ku rwego rw'abantu icyo cyo ndacyemera bakabura umuntu wo bakiza kandi niyo bitaba ari ukurwana niyo byaba ari ukwarwiwinga no gutongana yewe no kujya impaka hari umuntu ureba kwigisha impaka tujye nk'ibi bintu bya Ukraine turi bwo kuganiraho ukareba ibintu avuga ukamureba ukavuga ngo yoroye ukamubwira uti ibyo uvuga nibyo ariko kugira ngo wirinde impaka kuko ntabwo ari informed ntabwo understanding the principles zigize politike mpuzamahanga nta bumenyi afite mu mategeko mpuzamahanga nta bumenyi afite kuri strategic alliances na empires zabayeho nta bumenyi afite ku mateka nta yindi reference afite ku ntambara zabayeho ahandi we agakoresha gusa ubufana kuko yikundira Putin ashobora kwadukira abazungu wenda akaba uwo muturage atikundira abanyaburayi nanjye rwose simbakunda ariko nanone ntabwo ayo marangamutima yakagombye kukuganza mu rwego rwo gukora ubusesenguzi bushingiye kuri facts ikibazo kiraga muri ibi bihugu mu gihe bifasha Ukraine kandi byemereye ko indwara zabo bazikoresha mu Burusiya ibi rero bishobora kuzana open war ukivoruvinga mu Burayi NATO ikabirinjije iyo ntambara uburyo ishobora kuba nuclear ubundi urumva ariko already intwaro zo Amerika yabahaye zifite ubushobozi bwo kurasa muri range miles 300 Ukraine yatangiye kuzikoresha bwabwo bwari buhari in the beginning of the war mu ntangiriro y'intambara nk'uko barashe ku butaka bw'Uburusiya haba third world war batangiye kubikoresha nanjye of course usubiyemo icyo mvuze batangiye kubikoresha ibi rero nibyo ndeba byavamo intambara rero kandi ibihugu by'i Burayi byishyize hamwe na Amerika sinekereza yuko Uburusiya bwashobora kubyihanganira kugira ngo Uburusiya bushobore kurwanya iyo ntambara kuko kugeza ubu tuvugana bafite abasirikare bagera ku 1000 barenze 1000 bo basabye ubufasha muri Korea y'Amajyaruguru reka dutekereze yuko inshuti z'Uburusiya nazo zishobora kwitabira iyi ntambara stili basho iyo ufashe ikonomi y'Uburusiya buriya reka ngubwe mu ntambara zigezweho harwana amafaranga harwana impamvu ariko n'amafaranga intambara z'iki gihe zirahenda kandi impamvu zihenda ni uko tutakirwana mu buryo bwa giturage bwo gushyira boots on the ground dusigaye turwanisha amarobo dukoresha ama drones night visions hari uburyo bwinshi bw'imirwano bumvise hano mu kibira i Burundi bavuga ngo
ngo bararwana n'ibigendajuru. That's modern warfare. Ntabwo tukiri muri bya byo kurega agatuza ngo nanjye reka agatuza ngo abasirikare banjye ngo barasa n'abawe ngo ushobora gutsinda. Ibyo ni ibintu bya kera. none se iyo Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ikintu ujya wumva muri diporomasi y'u Rwanda icyo bita ngo ingamba z'ubwirinzi. Kongo ikavuga ngo u Rwanda ruzikureho. Tekereza ko izo ngamba z'ubwirinzi ari ibintu byoroshye. Twigeze kuzisesengura njye nawe ntitwagwa ku gisubizo cya nyacyo, ariko twemeje ko zikaze. Zirakaze cyane, ariko ziranasobanutse. Niba Kongo mu mirwanire yazo ikoresha indege za Sukhoi, yego, igakoresha indwaro nyinshi, bahora bagura kuko ari abanyamafaranga. Bo tuvuge u Rwanda rugashyiraho air defense. Indege itinya air defense kuko indege irahaguruka, rada yayidetekitinga, hagahaguruka misile yo kurasa indege. Ubwo sitira ahantu bahageze non-fly zone. Zugamba z'ubwirinzi misile za air defense zikavaringa nka inshinga dite. Baba we nyinshi cyane, nini cyane. Kandi zifite ubushobozi bwo kurasa indege, ariko zifite n'ubushobozi bwo kurasa izindi misile. Kuko ni air defense. Yego. So uzajya ubyumva kenshi muri diporomasi y'u Rwanda, natwe dukureho ingamba twafashe zo kwirinda. Ingamba twafashe zo kwirinda. Ako muri izo ngamba mwafashe zo kwirinda, there are people who say there are some boots on the ground. Izo boots za ground ubundi zimaze iki? Ako nazo ni ingamba z'ubwirinzi. Boots on the ground muranaze kabiriza. Ikibazo gikomeye DRC ifite, ntabwo ari boots on the ground. Izo ngamba zituma n'ibikoresho waguze nta kintu bimara. Ingamba zituma na Sukhoi zidakora. Kandi Sukhoi zidakora se warwana. Ingamba zituma na burende muzana ishobora guturitsa. Burya na burende air defense kandi zikoresha GPS. Nunes. Izo ngamba zituma n'indege z'ingoma ziyoberwaho igahaguruka ku kibuga cy'ingoma, ariko muri GPS ikamwereka ko ahagurutse ku kibuga cy'i Kigali. Umuntu rero ashobora no kuraswa at any given time at the moment. Cyangwa akabonanirwa kulandinga. Kuko bakamwereka yuko ari bwo kurandinga buruzi, yuko ari bwo kurandinga i Kigali, kandi ari bwo kurandinga ingoma. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ngenda riraze iyo sishaka iki kiganiro kukigira Kongo n'u Rwanda. Yarivuze modern warfare. Modern warfare umuntu ashobora kugukora akantu gatoya ukakakumva mu mutima, ukabura n'uko ugasobanurira abaturage. Mwajya no mbishyikirana akakubwira ingamba z'ubwirinzi, ntushoboye kumenya n'ibyo ari byo. Ariko modern warfare ntabwo igishingiye igisirikare kurega agatuza. Yego. Ibyo ni ibintu bito cyane, ibintu bitakihari, bitagihari. Ubundi urabonaga bya bindi Kongo yavugaga ko u Rwanda ngo bakohereza barasambye Kigali bibereye igoma. Iyo comment ituma hajyaho ingamba z'ubwirinzi zituma misile zawe zitaza n'indege zawe zitaza. Ntabwo kiganiro tujyanayo. Tshisekedi yahaye u Rwanda impamvu yo gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Anything uretse kubasha kumenya agaciro cyangwa ingaruka ziri mu byo atangaje. Ingamba zo kwirinda buriya abantu ntabwo babitekereza. Ingamba z'ubwirinzi zirakaze cyane kureza kugira abasirikare boots on the ground. Nta kintu bivuga. Ni nacyo kibazo. Intambara igezweho, Uburusiya nibwisanga mu ntambara yeruye n'ibihugu na the West na NATO bizasenya UN, kuko izabigaragaza
uburyo ishobora kuba intambara y'isi. Niba North Korea yije tuvuge na China igashobora gufasha iruza intambara y'isi ishobora kuzamo, ariko icyo si nacyo kibazo cy'intambara y'isi. Ikibazo gikomeye, hari ibihugu byinshi bifite intwaro za nukiliya. Ubundi intwaro za nukiliya icyiza cyazo bituma ibihugu byubahana. It's for deterrence. ntabwo ari izo gukoresha. Ntabwo ari izo gukoresha. Ariko ikibazo abantu ibihugu byinshi bizifite usanga tuvuge, reka nguhe urugero kuri Amerika, umuntu umwe ashobora gutanga itegeko bagakoresha intwaro za kirimbuzi. Uyu the president nta wundi agishije inama, atagishije inama chairman wa joint chief, atagishije inama iki, ashobora gutanga itegeko. Kandi ikintu utari bwo kugira ngo wumve neza, ikibazo cy'intwaro za kirimbuzi ntabwo ari ibitwaro bikomeye bishobora gutuma intambara itinda. Oya, ni ikintu mu minota, hagati y'iminota 3 n'iminota 7, effect tuba twatangiye gahunda y'irimbuka ry'isi. Urugero, ubu bihugu bifite nuclear weapons batangiye kubikoresha, byafata iminota 35, abantu 80% batuye ku isi bagashira. you are right. Uburyo noneho banabyerekeje muri Afurika, isi yarangiye. Kandi ikibazo cy'ahantu hagati y'iminota 7 n'iminota 30, 80% by'abaturage batuye ku isi 7 billion. kuko it is now it is like 7 billion. 7 billion, 80%. Ubu urumva abo bantu. In a matter of minutes. Mu minota. Hagati y'iminota 7 n'iminota 30. Now, icyo kintu urumva icyo kivuze. N'abasigara baba bafitiye radiation. Oya. Baba bafitiye, they envy the dead. Oh, okay. How can I say it in Kinyarwanda? Nabo baba bameze baba bari gutekereza ku bapfuye, bameze nabo nk'abo badahari. Oya. Bapfuye bahagaze. Oya, babumva ahubwo wapfuye ari wo wagiriwe ineza. Bari kuvuga ati iyo natwe twipfira. Nabo baba batakibona impamvu yo kubaho. Byibuze effect za nuclear n'abasigaye basigara bumva uwagize uwapfuye ari we wagize amahirwe. Yego, nicyo kibazo cya nuclear. Kandi ibaze, Amerika itangiye kuzisohora, uzi mbere zisohora muri Hiroshima na Nagasaki, nta bihugu byinshi byari bizifite. Niyo yonyine ari bifite, abandi bagerageza kubigira nabyo. Naho ubu ngubu hari ibihugu byinshi, hari igihugu nka Russia kiri muri iriya ntambara gifite nuclear. Abantu bariho baratangatanga kugira ngo bemerere Ukraine gukoresha ziriya ntwaro zikomeye, nuko ari arabatera ubwoba yuko nawe agiye kudevelopinga nuclear. Kandi Ukraine yari izifite bayitegeka kuzisenya. Naho ubu ngubu bari yarateretaniye. Sinange byari bagabo ni nko kubabwira ati muri ya mafaranga mwamfashisha nanjye mfite ubushobozi bwo kudevelopinga nuclear. Uteho ya aho kugira gukoresha nuclear za ntwaro zikoresha burase mu Burusiya. Ariko ikibazo Burusiya bushaka kuzikoresha, bwazikoresha na Amerika ikazikoresha. Ibyo bihugu bibiri byogere bizitangiye na minota 30 yarangiye, isi 80% batangiye bamaze gupfa. Kuko n'ibihugu byaba bifite nuclear byose byitabiriye mu Rwanda, kuko nabyo ntabwo urumva ikibazo cya bombe ya nuclear yica abantu, ariko iradius iyigira ifata Uburayi bwose. Kandi Uburayi ntabwo bwajya hino mu ntambara ngo busige hasi na Afurika. Yenda Afurika ishobora gusiga kuko nta nuclear bafite, ariko natwe effect izatugeraho. Natwe abasigaye tugasigara twumva abantu bapfuye aribo bagize amahirwe kuturusha. Isi yonyine irarangira. Isi yonyine irarangira. Hanyuma Mugabe, it's apocalyptic. It is apocalyptic. Kuko ntekereza ko zakoreshejwe ariko kongera gukoreshwa byo byaba ari the end of the world. Yaba birangiye. Hanyuma ariko zakoreshejwe ku muntu utazifite. Exactly.
none Japan ibaza rero Amerika irazifite Uburusiya burazifite yego none muri Ubwongereza Aziya burazifite, Ubwongereza Ubufaransa burazifite Ubudage. n'Abafaransa barazifite n'Abadage barazifite noneho tujye muri Aziya Ubushinwa burazifite Israel irazifite India. Pakistan irazifite India irazifite North Korea. North Korea irazikozaho intoki ikibazo gikomeye kandi ikibazo inyokomuntu ikibazo n'inama zose bakora bareba imihindukire y'ikirere n'ibiki ariko it's a problem icya kabiri kinahari dufite etherete za UFOs batarimo kubabwira Unidentified flying objects. yego Aliens. aliens mu by'ukuri ibimenyetso bikomeye bimaze kugaragara ko iyi si tutayirimo twenyine iri sanzure hari abandi barimo gukora ubushakashatsi iki ni ikibazo kimaze kugaragara ku ngabo z'Abarusiya cyane cyane kuri ahantu bakorera ubushakashatsi ikibazo kigaragara mu mazi magari big oceans ni ikibazo kigaragara mu kirere kandi ikibazo abantu bamaze guhura nazo ndagira ngo nkurikire neza kuko iyi topic ni topic ikomeye harimo hearing irimo kuba muri Sena ya Amerika iyo hearing irashimangira zino unidentified flying objects zigaragara ziza zikanakurikirana submarines za nuclear zarangiza zikazikurikira kandi ikibazo zikanizikurikira byarangiza bikaburira mu mazi ibindi bikaburira mu kirere abaturage bazibonye n'abapilote babikurikiza amaso bifite effects bagira a lot of stress anxious umubiri wabo ugahinda umuriro mwinshi cyane ndetse umuntu agatangira no kugira iseseme. Some people say it's a myth, mythology. Iyo teori ya myth iri propagated by defense department ya Amerika na CIA to downplay that kugira ngo bakomeze babigire ibanga ariko abantu benshi bakoreraga CIA bakoreraga DOD bakoreraga n'ahantu henshi ibi ni ibintu bizwi yewe n'abapilote b'indege za gisivili barabibona kandi n'ikindi kintu gitangaje kiri izi unidentified flying objects ziri remotely controlled abantu barimo kuzikontorora ntabwo ari ibintu bifurayinga bigaragara ko hari umuntu ubitwaye umuntu hari harabikontrolingira ku yindi si biturushije tekinoloji ikindi frequency bikoresha twebwe ntabwo turayigeraho this is a threat to humanity nk'uko twohereza ibigendajuru robots zirimo kugenda kuri basi zishakashakisha y'ubuzima zikorayo ubushakashatsi hariho abandi bantu bariho barakora ubushakashatsi kuri iyi si tutazi abarimo tutazi aho barerere bafite tekinoloji iturenze it's a problem icya kabiri isi iri mu kaga as if ibyo bidahagije kugira ngo bahangane n'iyo tekinoloji nabo ubwabo bariho barisubiranamo uburyo bashobora no gukoresha n'indwara za kirimbuzi mu gihe gusa cy'iminota 30 isi bakayiranga ariko se turetse wenda inzozi zacu isi igeze ibaho ivuga rumwe bafite common enemy ariko bose bari hamwe kuko ibyagahuza abantu byo birahari ariko isi yigeze ibaho ivuga rumwe biterwa n'icyo witeze ni kuvuga abatuye isi nyine like people ubwami ubutegetsi icyo gihe nubwo batavugaga rumwe ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kurimbura isi ako bakoreshaga ubushobozi bafite to the maximum yego ariko ubushobozi bari bafite umuntu gutera undi icumu kumurasa umwambi kwikingira akoresheje ingabo gukoresha ubundi buryo ariko the problem now bamaze kugira tekinoloji y'ibitwaro kirimbuzi bya nuclear bishobora kurangiza isi mu minota 30. This is a debate UN should convene urgently bakabyadressing ariko izi ikibazo gihari ababifite ntibashaka ko biganirwa and this is a threat a real threat kandi dufite indi threat
y'abandi baturenze badukoreho ubushakashatsi bafite n'ubushobozi bwo kuturimbura kuko tekinoloji yabo tutarayigeraho. So ibi birashimangira ko ibyo bya UFOs ko hari ubundi buzima bashobora kuba buri ku yindi migabane tutazi. Umuntu utekereza yindi mibumbe sorry. Umuntu utekereza yuko kuri universe ari nyoko muntu gusa iriho, ngo isi ariho hantu hose hashobora kwenda hadutenga ubuzima, aribeshya cyane. Ndamubabariye, munyuraho nk'umuturage udafite ubushobozi bwo kurya gatatu ku munsi. Ntabwo afite ubushobozi bwo kurya gatatu ku munsi, ariko n'abandi babufite ni bake. Abo rero ntabwo ibyo bya UFO bibareba, nta nubwo ibya nuclear bumva ari ikibazo gikomeye. Abo nta nubwo baza kureba ikiganiro nk'iki. Ikiganiro nk'iki kugikurikirana kugeza kirangiye bigusaba kuba wariye, kuko nanjye kugira ngo gikore bisaba kurya neza nkasinzira amasaha menshi ahagije. Ntabwo aba ari ibintu biri aho. Icyo ni ikibazo. Iriya ntambara ya Ukraine irateza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, irateza ikibazo gishobora gusenya UN kuko ishobora gukura intambara y'isi ya gatatu. Ikibazo cya kabiri, iri irashobora guteza ibyago byinshi byo gukoresha nuclear. Kuko sirekereza ko Uburusiya bwako NATO barwana n'Uburusiya, hanyuma Uburusiya bukagezaho butsindwa burundu batinye gukoresha nuclear. Ako saho ngaho ni ikihe kigero cyane mubona wowe nk'Uburusiya bwavuga buti iki ntabwo twakihangana no dukurikijeho nuclear? Ikibazo kiri muri icyo kibazo mbajije nuko abantu bashobora gutanga itegeko ryo gukoresha nuclear batarenze 5 muri buri gihugu. Ni umuntu umwe. Ni ukuvuga Putin ashobora no kuryama nabi yakumva iyi ntambara imugejeje akavuga ati n'ubundi ni ugupfa reka mpfane ikuzo ryanjye reka nyikoreshe nuclear. Amerika igakoresha, abaturage b'inzirakarengane bakaharimbukira. So urumva ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ku rugero rugari iki byatuma igihugu gikoresha. Ikibazo ni uko n'abantu batanga itegeko kugira ngo zikoreshwe ni umuntu muri buri gihugu. It is one person. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko noneho election yo muri US isobanuye iki muri iyi ntambara? Iraza guhindura kosite y'aho urugamba rugana, kuko Donald Trump yaravuze ati if I'm elected, iyi ntambara izarangira mu munsi umwe. Ntabwo yashobora kuyihagarika, iramurenze cyane, irenze politike iri mu gihugu kimwe. Kandi politike ya Amerika ku bwa Trump twabonye ko ari America first, ntabwo akunze kwivanga cyane mu byo hanze. Ibyo ni ukubeshya. Amerika igabanyije interest muri ibi, intambara yagana ni ukubeshya. Politike ya Amerika y'ububanyi n'amahanga, abaperezida yego bayigiraho muri constitution yabo bivuga yuko perezida ari we uyifite. Perezida ubundi aba afite ubudahangarwa mu bintu bibiri, igisirikare na politike y'ububanyi n'amahanga. Nayo mpamvu yemerewe no kuba yagaba igitero atabajije Congress. Uko buri muntu wese arabizi. Ntekereza yuko n'umuntu utarya gatatu ku munsi abireba yuko politike mpuzamahanga ya Amerika nijya ihinduka nk'utuntu duto two kubeshya. Ariko abo bakoroneza baracyabakoroneza. Ko mu gihe cya Trump hari ibintu bigabanuka. Niki cyagabanuka? None se igeze aterande. None se basege gute? None se intambara yo mu ntuza ninde wayikomeje cyane? Ninde? Intambara yo muri Syria. None se bica al-Baghdad ninde wamwishe? Yaranabye ni Trump. Mbwira ahantu Trump se yasanze intambara yo muri Iraq na Afghanistan yashoboye gukuraho ingabo. Niyo yashyizemo amafaranga se yarayihagaritse se? Oya. Iyo ni propaganda ntibakakohereze, ntibagafidinge propaganda bahereza abaturage babo. Actually yaje kusanga yuko umuturage wa Mississippi uko atekereza n'umuturage wa Nyabihu uko atekereza ni bamwe. Ni bamwe. Yego. So nta kintu gikabije gihari gikomeye. Yego.
ikindi ibi byageretse ikintu kimwe n'ikindi kintu cya kabiri nuko yego nuko umuturage wa Amerika atagikura amakuru mu binyamakuru ku mateleviziyo n'amaradiyo yabo n'ibinyamakuru byandika hari ahandi akura amakuru cya gatatu kuri TikTok ikontororwa n'abashinwa idakora mu bushinwa ariko the CEO he's from Singapore ibyo si bivuze iki rwose umuturage wa Singapore n'umuturage wa Singapore se ni igihugu ni teritori y'Ubushinwa cyane iyo ni propaganda ya Amerika oya wiga iki use your phone Singapore ni umuturage wa umunyirayo n'umu Singapore cyangwa n'umuntu cyangwa n'umuntu wa Hong Kong TikTok ni imanagingira na sava ziri mu Bushinwa that's a problem icya kabiri abaturage benshi ba Amerika ntabwo bagishaka politiki baranayirinda bazanye na polisi yo kuvuga ngo media detox information detox telefone ni guhamagara umuntu ariko kuri social media ugasanga barazifunze ntibashaka media n'imwe nta nubwo bashaka kuba engaged in politics ndetse usareba ubwitabire bw'abaturage mu matora ya Amerika uzi ukuntu babungana nta nubwo babureze nta nubwo bugera kuri 50 uzi abaturage batora muri Amerika i Burayi barabiriza politiki ko bamaze kubona ko ari bwo kubeshya yaho kuvuga ngo umuturage ngo nyiri TikTok ngo ni uwa Singapore ko arubeshya wapi iyo abashima Google icyo ni ikibazo cya kabiri tumaze icya gatatu nakubwiraga wanyobeje ariko nakubwiraga ibintu bine wagenda nakubajije ku bijyanye na Trump na politiki ya Trump nta kintu ivuze Trump ni manipulation kugira ngo agere ku butegetsi ariko Amerika uko imeze n'uko iteye n'amateka yayo nta kintu yayihinduraho icyo akora gusa he's just a racist udashakira namba aba immigrant n'iyo haje abantu baba Mexican cyangwa abirabura ibaza umuntu wagiye kuvuga ngo na Congo ngo yohereza abantu baturutse muri gereza Congo Amerika hangayikishwa na DRC Trump udashobora utazi nawe nubwo afite ubushobozi bwo kukwereka DRC aho iri kuri map ibihugu bya Afurika byose byita ngo ni shit hole country banumbaje igihugu azi muri Afurika avuga ngo Nambi nta gihugu kiba muri Afurika cyitwa Nambi he meant Namibia ntabyo azi Namibia barambaje se bavugaga Namibia ntabwo azi akavuga Nambi Trump is just a racist ushaka kuvuga ngo Amerika igume yari abanyamerika b'abazungu ngo abagore baho bafite blonde hair no gushaka ko abakire bakomezanya ubutegetsi umuntu wavuze ngo Zelensky niwe sikama wa mbere ku isi ushobora kuza muri Amerika agatahana 60 billion ati urumva abaye perezida zo miliyoni yakomeza kuzimuha atazimuhaye se ubwo ko si intambara Trump yaravuze ati sikama wa mbere yabonye ku isi ni Zelensky ushobora kuza muri Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatahana billion 60 uwo muntu wavuze atyo yajya ku butegetsi agakomeza akazimuha Trump sabe ifite ubushobozi erega mugomba kumenya foreign policy ko yuba kandi wambwiye ko afite mu biganza foreign policy n'igisirikare ariko theoretical arabifite practical arabifite you tell me ntabyo afite foreign policy ya Amerika ni igihinduka bazi imyaka n'imyaka idahinduka nta mpinduka twakitega ku ntambara ya Ukraine ku butegetsi bwa Trump ikindi yarabeshye ngo yayirangiza umunsi muhaye amahirwe y'imyaka 4
manda ye yose nayo yarangiza iyi ntambara iramurenze ahubwo none se kuyirangiza kereka niyemera Putin ko bafata Ukraine kandi byashoboka ikindi ashobora kuvuga ngo yakora US muri OTAN yabishobora yarabigerageje biramunanira ariko mu gihe cya Trump yatumye natugira imbaraga yabwiye yuko buri gihugu contribution yacyo muri GDP yacyo igomba kuzamuka ijya muri defense yo kujya kuri Amerika ngo bayishingikirizeho ngo nizabarinda gusa oya nabo bashyiramo akabo ahubwo ubutegetsi bwa Trump bwakomeje utane cyane ku rwego rwo hejuru OTAN ku butegetsi bwa Trump yarakomeye kuruta ku bwa Biden cyane ubwa Biden bunze ubumwe ariko ku bwa Trump barizinze kashi anabatera n'ubwoba ko ahubwo birinda ariko bivugwa ko Trump afitanye umubano wihariye na Moscow ushobora kuba yaranagize uruhare mu matora kugira ngo atorwe kabiginga kandi buri gihe Trump yavuze avuga neza Putin ariko ibyo byose Trump afite ako ku cy'Amerika muyitiranye uratekereza ko Trump yajyaho agakomeza gukorana na Putin ku butegetsi CIA ihita irabirikinga ariko ntabwo uzi yuko ku butegetsi bwa Nixon aba Republican bari bakontrolingaga White House bakontrolingaga Congress bakontrolinga House of Representatives bakontrolinga na Supreme Court icyo gihe Nixon kuri manda ya kabiri actually niwe munyamerika wa mbere perezida wabayeho mu mateka wa painted the whole usibye state ya Massachusetts izindi state 49 Amerika yose yayipainted red kuko was a Republican yayipainted red ariko yayoboye igihe gitoya cyane kandi kuri manda ya kabiri baramweguza uza abantu bamweguje Congress y'aba Republican urumva Amerika hari aho bigera iby'ishyaka bigahagarara kandi uzi ikintu yari yakoze kiri aho ngaho kwijira mu biro kohereza abantu binjira mu biro by'abademokarate kujya kwiba y'amabanga nawe icyo si nacyo yegurijwe iyo yegurijwe ni ibikorwa yakoze kugira ngo abikavaringa up baramweguza aba Republican niwe muntu wa mbere yagize yatsinze amatora afite ubwiganze bw'abaturage burenze kuri popular vote yagize ndende kuri electoral college afite majority kugeza n'ubu nta muntu n'ubu Trump yatsinze ku bwiganze ariko narageze aha Nixon Trump utareba biriya bintu bye bashobora kumweguza ariko Amerika ntabwo ujyaho guhindura ariko baratrayinze byaranze se ugeze no kumwimpicinga icyo gihe nuko banamaga by'igitero mu rugo rwe Mararago umagiye kureba classified document bakanamo prosecuting ariko still yabaye president dutoya cyangwa afite imbaraga zidasanzwe oya ndakubwiye icyo gihe banamugira ibintu by'abademokarate ariko Nixon nta nubwo abamukuyeho ari abademokarate ni bene wabo Republicans reba ngubu Trump ariho arabira icyuya abantu ashyira ku minisitiri Congress irajya kubemeza bamwe ikabanga ngubu wari bwo gushyiraho uzaba minisitiri w'ingabo ariyo arihamagarira abasenateri ku giti cye kugira ngo bamwemere ariko bariho ntibabyumva ariko uzi ikibazo Amerika igira ushobora no gutsinda ishyaka ryawe rigatsinda ariko iryo shyaka rikakweguza ni perezida abaturage baramutora yego Amerika rega ntabwo ari ikintu cyoroshye yanashyizeho na Elon Musk ariko Elon Musk yamufashije cyane muri campaign sishaka kubijyaho urumva ahereye muri Ukraine ndagira ngo twibane kuri Ukraine Elon Musk Elon Musk ni abajura b'abacuruzi arashaka gukorana na Trump kugira ngo abone kuri contract z'abanyamerika nta kintu he's a billionaire already iyo ariko umubillionaire bashaka gukira cyane hanyuma
kuri ku ntambara y'intambara imaze imyaka hafi 3 mu kwa kabiri zabujuje imyaka 3 tujuje iminsi igihumbi. What is next? Urabona hari bukurikije iki? Hari an end ubona bashobora kuganira. Trump nicyo ashobora gufasha muri ko bitabira ibiganiro. Ariko natajya mu biganiro nawe akitabira intambara. Hari umwanditsi wanditse igitabo cyitwa ngo 7 Habits of Highly Effective People. Harimo imwe muri izo 7 habits to begin with an end in mind. Ubona end game ya Putin ari nukuzasohoka muri iriya ntambara mu mishyikira kuko kugeza ubu ngubu nawe icyarwanira nukuva muri iriya ntambara. Ikibazo cy'intambara z'ibihugu kujyayo biroroshye ariko kugira ngo yikure mu musaza birabikomeye. Uzi ko Amerika yagize abategetsi 3 barwana no gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan byaranze. Obama yiyamamaje muri manda ya kabiri avuga ngo arakurayo ziriya ngabo za Amerika, n'abakuye muri Iraq akabajyana muri Afghanistan, kandi avuga ngo intambara zose arazihagarika. Erega Amerika ntabwo iyobora muri propaganda, ntabwo biriya bintu babwira abaturage ari byo, ntabwo wabikora. Erega haba hari force nyinshi cyane, icya kabiri haba hari interest nyinshi cyane mu ntambara. Ubushize nakubwiye inganda zikora intwaro muri Amerika, nakubwiye ikonomi ya Amerika ukuntu imeze bikugereranyije n'umwuga. Hari ibintu byinshi, hari dominance ya Amerika, hari Western Empire idashobora gusenya, none se bigende bite kandi ishobora kurwana uko bishoboka byose. Ntabwo ntekereza ko Uburusiya buhagije guchallenge Western hegemony. Western hegemony kandi ntabwo wayihagarika udakoresheje nuclear, kandi abo mwakoresha nuclear ngo mwese musigare. Icyo kibazo reka ako se baramutse bashyize hamwe nabo ntabwo bashyiraho hegemony yabo, like the China, the Iran, nicyo BRICS ishaka. Ariko still abantu bagize BRICS bafite interest zitandukanye, nabo ntabwo bahuriza kuri interest zimwe. Ariko se nkatwe Afrika tumeze neza dufite hegemony yandi yaba Western cyangwa haje no imbaraga zo muri East. Ntabwo muzamera neza mutarubaka imbaraga. abandi bariho barajya ku kwezi, barajya gukora ubushakashatsi kuri Mars, barohereza amarobo ku zuba no kuri Jupiter. Twebwe baracyafata umukecuru bakamuca ijosi ngo kuko ari umututsi kandi warokotse jenoside. Ariko nabo uri urumva abo bantu se ibyo ntabwo nihanganira kuri icyo. Uracyafite muri Guinea Equatoriale umuntu ugifite umuhigo wo kurongora abagore 100. Uracyafite visi perezida ushaka guca agahigo mu kugura imodoka za Ferrari, kugura na guy yambawe na Michael Jackson. Na guy yambawe na Michael Jackson. Uracyafite abaminisitiri benshi cyane muri Congo, amafaranga bakoreye bajya bubaka amazu